Ozane emakhaya ngiyanibingelela nibingelela ugogo Mahlase lona. Ngithi namhlanje ake ngibuye sibambe lamaphupho lawa asuke eveza ukuthi umsamo wasekhaya ungcolisiwe noma ungcolile. Umsamo-ke uma ungcolile ubona ngokuthi uphuphe ebusuku, uthola ukuthi uphupha izinkomo zasekhaya ziphuma ngegate, noma uphupha izinkomo ziphuma ngegate noma ngesibaya, noma-ke enye imfuyo. Lokhu kusuke kuveza ukuthi idlozi liyaphuma liyahamba ekhaya. Uma kuwukuthi futhi uphupha abantu abadala, izaguga noma abantu nje basekhaya bephuma ngegate behamba, lokhu nakho kusuke kuveza ukuhamba kwedlozi leli phela elisuke lingazwani nokungcola, liphuma lihambe ekhaya ngesimo sokuthi lisuke lisaba ukungcoliseka. Kuphinde kube nesimo lapho othola khona ukuthi uphupha abantu basekhaya kungazuthi bame ngaphandle kwekhaya. Nalapho futhi kusuke kuvela sona isimo sokuthi umsamo ungcolile noma ungcolisiwe, bayesaba ukungena ngaphakathi. Kuphinde lana kube nephupho lokuthi umuntu aphuphe eshaywa noma ningenelwa abantu ekhaya benishaya. Nalapha kusuke kuveza isishayo sedlozi, kuveza isimo naso sokuthi idlozi lidiniwe, lidubile, kukhona isimo sokungcola komsamo. Kuphinde kube nephupho lokuthi uthole ukuthi uphupha ekhaya kungcolile, kungcole ngaphandle ebaleni, hlampe noma ungena ngaphakathi endlini kungcolile, uyabona ukuthi lana kudinga ukuthi kuklinwe. Lana-ke kusuke kuveza ukungcola komsamo, kusuke kuveza ukuthi kungcole ikhaya spiritually, umsamo wasekhaya uhambe wangcoliseka noma wangcola. Kube khona futhi ukuthi kube khona iphupho lapho umuntu ephupha khona isivunguvungu sivuka ekhaya, umoya ovunguzelayo uvuka ebaleni lasekhaya. Nalapho kusuke kuveza khona ukuthi kunezinkulumo ezingekho zinhle ngani nabantu basekhaya edlozini, liveza ukuthi kukhona ukudinwa okukhona edlozini okuhambisana nesimo sezinkulumo zokuflathela. Kube khona futhi iphupho lapho niphupha khona uthola ukuthi abantu basekhaya asebadlula emhlabeni beniflathela noma beyabantu abangazuthi abanizwa menikhuluma nabo. Nalana-ke kusuke kuveza isimo sokungcola noma kokungcoliswa komsamo. Kube khona nalapho uthola ukuthi uphupha umuntu wasekhaya ophilayo noma osashona egqoke inzilo ezilile. Lana-ke nakhona kusuke kuvezwa khona ubumnyama obukhona ekhaya, kuvezwa ubumnyama obuphezu kwezidalwa zasekhaya eziphilayo nesezahamba emhlabeni. Isimo lesi siveza ukuthi kukhona ukungcola komsamo, kukhona ubumnyama osebumboze ikhaya. Lapho-ke kuveza khona isimo sawo umsamo ongcolile. Siyathokoza-ke emakhaya, siyathemba ukuthi kuhambe kuyacaca lana, kukhona lapho esinikhanyisela khona. Sithi emakhosini amakhulu akukhanye njalo, kukhanye ekujuleni kwemsamo. Makhosi.